Tikal man, in-implement tayo tay warrant of arrest nga in Babati branch 4 dito probinsya tayo. Ket baligi nga natiliw tayo dijay respondent. Mo taon na sir, akusado tayo sir. Dito'y akusado tayo ket adanti legal age when naibabanti warrants of arrest for statutory rape. Okay. Mabalik mo man sir o pag-istoryan mo hindi na mo nga na iti pa nagdanti kaso sir. When dito'y kaso na, dito'y akusado ket taga San Nicolas. When duang daras ng minolestya dito'y biktima nga misang minor de edad. Ano sir, dati mamuna o girlfriend na or ano sir? Based kay DJ pinangalam iti statement DJ biktima ket agamamuda at daga Okay. Dito mo damo sir nga da kaso na. Sek na hindi pa naggrami sir. When dito'y lalaki taga dito ayan tayo ket first time offender ti kasto nga kaso. How ka nga nagbaling nga top 4 iti regional level ti lista ng most wanted person sir? Dangamin dagitay parameters tayo when depending on the DJ gravity the krimen nga inobrana when detoy maboard ken may pasad jay regional office tapno kasta ket kanda ti level na ditoy nga warrant of arrest.